nĩ irĩ ikĩro iria ciagĩrĩire kĩwatho na amwe ao mahũraga biacara mũgarũ na watho. Ũũ nĩ kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ kĩama gĩa Kenya Institute of Supplies Management ĩrĩa yonanĩtie harĩ honge iria irĩkĩtie gũthuthurio thirikari cia matũũra icigũmĩirwo nĩ ũkunderu wa aruti wĩra marĩ na ũmenyo, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie kuongerereka gwa ciĩko cia ungumania na mũhagarari wa watho. Akĩaria mwena wa Naivasha, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kĩama gĩkĩ Kenneth Matiba oho nĩ ahithũrĩtie nĩ marathuthuria andũ 116 nĩ ũndũ wa mahĩtia ngũrani ma gũkĩrũka watho ũgũri-inĩ wa indo cia kaunti. In between, there is 40%, that was 42%, 43 are compliant, 42 and non-compliant, and 15%. January 2025, we have been able to conduct compliance checks in a total of 109 institutions in the advancement of our mandate. This mandate is being discharged across all sectors, both in the public, private, and also the third sector, also in that sense spanning the NGOs. A total of 566 supply chain practitioners have been audited in that sense, and about 43% have been found to be compliant when it comes to the registration and licensing requirements. A total of 42% are non-compliant, and we have therefore taken the necessary steps to ensure that we discharge our mandate in accordance with the law by making this information public and by encouraging those employers to ensure that these members who are working in the supply chain functions are duly registered and licensed as required by the law. Relatedly, the Institute has initiated disciplinary proceedings against 116 practitioners found to be practicing without a license, and the disciplinary committee has determined that 93 cases amounting to 80% of them presents a prima facie case for professional misconduct and should proceed for the hearing. We cannot be able to say that the counties are having cases of non-compliance because of ABCD. But I think what we are seeing is an opportunity for us to partner with the counties to build their capacities. We have a mandate on training, and most of them have been cooperative in terms of working closely with the Institute, and we remain available to supporting the county governments, working with the relevant organs such as the Council of Governors, so that then we can be able to build the capacity of county governments and also encourage them to ensure full compliance with the law. Na rĩu tũkĩhũkĩra riboti ĩngĩ nĩ atĩ atongoria arĩa marũgamĩrĩire gĩkundi kĩa ethari ngũĩ kuma kaunti 16 nĩ monetie mũtongoria wa bũrũri William Ruto ehĩke mĩhang'o-inĩ ya kũmahe woikaro thutha wa gũtangĩka matarĩ woikaro makĩria ma mĩaka 18 rĩu. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Patrick Githinji maugĩte gatagatĩ ka bamĩrĩ 580 cia ethari ngũĩ no gĩcunjĩ kĩnini kĩao gĩateithĩkire harĩ kũheo woikaro thutha wa ngahĩha cia thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2007. Maugĩte ona thengia ya ũrĩa warĩ president wa gatatũ Mwai Kĩbakĩ kũgũra icunjĩ 200 cia mĩgũnda ya kũmahe woikaro matirĩ mateithĩka ona matirĩ makinyĩrwo nĩ kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 2 iria kũrerĩkana ciarũgamirio kuma bengi-inĩ cia kũmarĩha. Tuko na miaka 18 tangu displacement happen. Na pia hao watu ambao wako IDP wengi wamekufa. Waliweza kupatiwa pesa, wengine waliweza kupatiwa pesa kidogo na serikali, na zile pesa walipewa na serikali zikawekwa kwa bank, nyingi zilifungiwa na ile serikali ilikuwa mbele. Kuna mashamba takriban 77 parcels of land ambayo imebakia, ambayo haijapatiwa mtu yoyote. Hiyo mashamba ndio imeendelea kunyakuliwa na watu, land brokers na wengine administration, wakiuzaga, wengine wakikondesha, wakilease. Tunasema hizo mashamba tunazitaka. Hizo hatutaki budget yote kwa serikali. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba ile vitu budget ilikuwa imetolewa wakati wa Kibaki, tupatiwe hiyo, president a pick from where Kibaki left, tuweze kupatiwa hizo vitu zetu. Pesa zile zimebaki kwa bank, anaweza kuoda ya kwamba tupewe hizo pesa, kwa sababu mtu akifa, kama tuseme baba amekufa, kuna next of kin.
next of kin wako wenye wanaweza kuchukua hizo pesa zao, badala zilale pale kwa bank, na haisaidii mtu yoyote. Mheshimiwa Kimani Gojiri, tunakutuma kwa watu watatu. Mmoja ni president, tunataka kikao na yeye, maana yeye anajua mambo yetu. Tunakutuma kwa chairman wa Lands Committee Senate, maana wakati tuliwapelekea malilio yetu, wamekuja mpaka ground na wameona waathiriwa kwa kambi na wanatekeleza lile jambo, kama jinsi ambavyo Adan Wachu alikuja mpaka Nyandarua na mambo ya IDPs akaangaziwa. Wale waliiba pesa yetu ile serikali hiyo ingine, si mnawajua? Wale walikuwa OP walikula, saa hii wanafurahia sana, lakini mimi najua itawafurisha tumbo. Wale walikula pesa IDPs. Hawa watu wanauliza haki yao. 77 shambas ile wataweza kuwa settled, na wamesema even if it's 1 acre ama quarter acre they will be okay. Naguo muingi wa matura ma Dola na Migunjini kaunti ya Kilifi makoreirwo maithoni ugwati wa ng'aragu thutha wa njogu gutharikira migunda yao na kuria irio migunda-ini. Imwe ciacio ni mbembe, mianga na ndengũ, na makiria ma njogu ngirigire iria ikoretwo ikierera mwena ucio ikoretwo iri ugwati kuri nginya miturire ya andu. Kuringana na muingi riu maraikara na haho makiria mathaini ma utuko. Itanana wao ari kuri ruhonge rwa kurira nyamu cia githaka KWS rwa Savo guku makiorota ruhonge rwa kurura nyamu cia githaka ni undu wa kwaga kuramata njogu icio. Juzi usiku kuliingia ndovu wengi zaidi ya ndovu 500, wenye wakati huo tukiamka tukiangalia ndovu wametapakaa kila mahali kama venye mnaona hapa kwa shamba. Miti yote imeliwa. Shamba lilikuwa na miti mingi, pojo, kunde, mahindi hata yalikuwa yako karibu kukauka. Basi ndovu waliharibu sana. Tulipotoka kufukuza ndovu, tulipata kila kitu kimeisha liwa kabisa. Sisi tunaona ni njaa inaenda kutuathiri kwa sababu kile chenye tumebidika nacho, mvua tumeomba imekuja, tumelima, tumepata mahindi hivi shamba mnaiona. Huyu mama mwenye hii shamba tumelala amepiga kelele usiku, tukaja tukasaidiana. Ndovu ni wakali. Hauna kifaa chenye unaweza mfuata ndovu ukampiga nacho. Sisi mahali imefika, tutaendelea kuomba tena, kupiga magoti kila siku tukiwa tunasema tunaomba ndovu watolewe. Hili swala ni la serikali kuu pamoja na serikali gatuzi yetu ya Kilifi, kwamba mchukue hatua madhubuti. Sisi kama viongozi wa Ganze, mimi kama kiongozi wa Bamba, tumechoka kuomba kila siku serikali. Na tugetigana na icio ciegie njogu reke tumurike ciegie munyi kuria ugitiri watu wanatoa munyi mutito-ini wa Aberdare uri hatikaine kumana na tharikira ya hiti undu uria utigite namba ya munyi inyihite na gikiro kinene. Na arita njira ya kugitira ciana cia munyi ikundi cia kugitira maria maturigiceirie manyitanira ruhonge rwa kuramata nyamu cia githaka KWS ni maruguritie uhuthiri wa teknolojia ya AI iria iri na uhoti wa gukurana hiti na kumihamurithia niguo kuritukana kuma kuritwana twa munyi. Gitau wa Wanjiko ni amurikite ripoti ino na agatuhaririria. Namba ya munyi bururi-ini irugameire 2,000 kwa ihinda riri. Na niguo kwambatiria namba ya munyi bururi-ini, thirikari kugerera ruhonge rwa kuramata nyamu cia githaka KWS manyitanire na ikundi cia kugitira nyamu cia githaka mathite na mbere na kuruguria ndie cia munyi kona-ini citiganite guothe bururi-ini. Rori rumwe kuria munyi ciraciarithanio ni mutito wa Aberdare no kuri na mbuthu twana twa munyi gutharikirwo ne hiti na gucungiriria nguraro na ninge ikuo. Kuringana na ministry ya ugendi rori-ini ruru kuri na the wa munyi 90 na mbere kinyaneirio thutha wa miaka mingi ya uthaitiri. O ni thutha wa munyi kugwimwo na njira nene miaka-ini ya 1980. No na cieko cio gwimi cihukitio riu tharikira ya hiti ithiete na mbere na guthingithia mihango ya guciciarithania kuringana na Adam Mwangi kuma gikundi kia Rhino Arc. Taka kuangalia hii shida ambayo tulikuwa nayo ya fisi
na vile wamechangia katika upungufu wa namba ile ya vifaru katika hiyo sehemu. Na nĩ ũndũ wa tharĩkĩra ici rĩu KWS, Rhino akana ikundi ingĩ nĩ ciyũkĩtie ũhũthĩri wa teknolojĩ makĩria artificial intelligence ĩrĩa ĩrĩ na ũhoti wa gũkũra na hitirĩre ya kuhĩrĩria munyi na gũtũma ndũmĩrĩri kũrĩ arangĩri. So kuna system kidogo tumeweka pale, tunaita ni Hyena Detection and Deterrent System. Inatumia AI na hiyo itasaidia wale fisi wako nje ya IPZ ama nje ya sanctuary wasiweze kuingia ndani ya sanctuary. So wakati tutakuwa tunaleta hao rhino, ni kumaanisha zile namba zao zitakuwa affected na predation ya hyena. Ũhũthĩri wa AI ũhũrĩtwo njeki nĩ waki wa rũgiri rwa thitima rwa ũraihu wa kilomita 19 makĩria rwa kũgitĩra munyi, rũgiri rũrĩa nĩ gatagatĩ ga rũgiri rwa kilomita 400 rwa Aberdare. Tumejenga ile fence zile kilomita 19, kuna sehemu tumeweka corridor ndio tusizuie wanyama kutoka ile the larger part of the ecosystem wanyama waweze kumove freely between the larger Aberdare ecosystem and the sanctuary. So katika hiyo hali tumeweza kuacha corridor. Katika hii corridor inatengenezwa in a way that rhino hawezi kutoka kwa sanctuary. Lakini tukaonelea kuwa hizo corridor zitatumika pia na fisi wale wako nje ya sanctuary waingie ndani. So ile kitu tumefanya, tumeweka system ambayo ina detect. Kwa tukimiza members wetu wapande miti katika mashamba yao, na tunahakikisha kila mtu ako na woodlot katika shamba yake. Kuna vile CFA inampeana miche, napatia members wanaenda kupata miti kwa hivyo tuko na program ya forest rehabilitation na farmland forestry. Vile tunaongea hivi kama Rhino wakametusaidia kutengeneza njia za ecotourism na kuweka signages, kwa hivyo program ya ecotourism inaendelea. Kameme TV ingĩkũhe ũhoro Gĩtaũ, Gĩtaũ wa Wanjikũ. Ngatho Gĩtaũ wa Wanjikũ. Mũtongoria wa thitango cia mũingĩ nĩ athĩtwo atemanie ũira wothe ũrĩa atanyĩte kũhũthĩra cira-inĩ wa ngũkũmi ũrĩa ũgũmĩire gavana wa Trans Nzoia George Natembeya. Ũũ nĩ thutha wa mwena wa thitango gwĩtĩkĩra ndũrĩ ũrarekereria aira kana ũira ũrĩa ũrenda kũhũthĩra kũrĩ mawakiri a gavana ũcio. Kũringana na mawakiri a gavana, mwena wa thitango ũkoretwo ũkĩagarara mĩtaratara ya igoti, ũndũ ũrĩa ũraima gavana mweke wa kwĩharĩrĩria ũrĩa kwagĩrĩire. From Trans Nzoia, I want to say this. We've seen what has happened today. A prosecution that has no evidence, that is set on a fishing expedition, that did a lot of drama raiding Governor Natembeya's homes in Kitale, in Nairobi, in Rongai. They brought him here and they have no evidence. They are now harassing anyone, whether family, whether politically associated, whether working with Governor Natembeya. We have seen them harassing people here who travel all the way. We are saying this harassment must stop. This harassment, this is pure political harassment, and we demand that it stops. Na cihadĩte wega thaa 7:50 nĩ ngatho kũrĩ we wanyitanĩra naniĩ kũmarĩa twanjanĩrĩirie nawe rĩrĩa ciĩhandire thaa 7 mohoro-inĩ Gĩtaũ. Nĩ ngatho mũno makĩria kũrĩ we wanyitanĩra naniĩ Facebook Kameme TV Kenya na YouTube Kameme TV Kenya. Ona we ũratwĩrorera ũrĩ harĩa hothe ũrĩ, njĩtĩkĩria nginyie hau. Nĩ njĩtagwo Mũra wa Ndũng'ũ na tuma na Nyambura wa mũca thĩinĩ wa metha ya ũtaũri. Mohoro mangĩ kũmamũkĩra wona ciahanda thaa 1 na thaa 3 cia ũtukũ. Gĩa na mũthenya mwega. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. To our children, if there is any